Mu makuru agezweho kuri uyu munsi ni uko umunyamabanga mukuru w'umuryango FPR Inkotanyi Gasamagera Welalisi yihanganishije umuryango wa Nyirandama Chantal waguye mu mpanuka y'imodoka yabaye kwa 24 Ugushyingo ni mu muhanda Rulindo. Umuhanda nyine wa Rulindo ngira ngo iyo mpanuka warayumvishe aho abanyamuryango ba FPR Inkotanyi bari kugenda muri Coaster maze ubundi bikarangira bakoze impanuka umuntu umwe agahita yitaba Imana abandi bakajyanwa mu bitaro. Uwamamaye nka Veve muri Papa Sava ubwo ni ukuvuga Uwantege Claudine ari mu byishimo nyuma yo kwibaruka ubuheture bwe mu gihe yari amaze umwaka abyaye umwana akitaba Imana, avuga ko Imana yamwibutse ikamushumbusha ikamuha umwana wo gusimbura uwo yarabuze. Ubuyobozi bw'inkambi y'impunzi z'Abarundi ya Murongwe iherereye muri teritwari ya Uvira intara ya Kivu y'Amajyepfo muri RDC buhangayikishijwe n'ubucucike bw'abanyeshuri aho hari ibyumba byigamo abarenga 200. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga y'Ubufaransa yatangaje ko icyo gihugu gishobora kutazashyira mu bikorwa by'impapuro ziherutse gushyirwa hanze zo guta muri yombi Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu. Uyu mugabo nagiye mugarukaho kenshi cyane nkubwira ko yashyiriweho ibyo impapuro zo kumuta muri yombi, ariko iki gihugu cy'Ubufaransa kikaba cyavuze ko ngo kidazigera gishyira mu bikorwa iki cyemezo cyo guta muri yombi uyu mugabo hamwe n'undi mugenzi we bari kumwe. Ni mu gihe rero muri Irani ho umuyobozi wa Irani yatangaje ko bidahagije guta muri yombi Netanyahu gusa ngo kuko ibyaha yakoze birakabije ngo ni ndengakamere ngo ahubwo yari akwiye gushyirirwaho impapuro zo kumwica burundu. Ngayo nguko. Ikindi tukiri muri ibyo bya Israel ni uko Israel mu mushinga wo kujuririra ku nyandiko zo guta muri yombi Minisitiri Benjamin Netanyahu wahoze ari Minisitiri w'Ingabo Yoav Gallant yasohowe muri ICC ibarega ibyaha by'intambara muri Gaza. Ni iki gihe nyine iyi ntambara ya Gaza irimo guhuza Israel na Hezbollah. Iki gihugu cyabitangarije kuri uyu 27 Ugushyingo muri 2024 n'ejo nyine kuwa gatatu nibwo babitangaje ko bashobora kuvugurura ibyitangazo cyangwa bakajuririra icyo cyemezo. Umuhanzi akaba n'utunganya umuziki Element ubwo yateramiraga mu gitaramo cya Comedy Store muri Uganda, inkumi zaho zamuvugirijeho induru zimwuzuzaho amafaranga zigenda zimunagaho inoti kubera kumukunda cyane. Ngayo nguko ni amakuru agezweho muri kano kanya. Ikindi ni uko Bruce Melody yanezerewe cyane ubwo yahuraga na ambasaderi w'u Rwanda muri Canada, hariya nyine uno mugabo yagiye gukorera ibitaramo bye. Ambasaderi Prosper Higiro ndetse anavuga ko atewe ishema no guhagararira u Rwanda ku rwego mpuzamahanga mu kumenyekanisha umuco warwo, impano n'ububanyi n'amahanga. Ngayo nguko rero ni amakuru agiye atandukanye yewe nicyo mbereyeho kugira ngo njye nkugezaho byinshi. Abaturage bo mu kagari ka Murama mu murenge wa Kinyinya baravuga ko babangamiwe n'urugomo bakorerwa n'abanyerondo babakubita ndetse benshi bakaba bamaze kubikomerekeramo. Ibi ngibi bakaba ari abaturage bagiye babitangaza ni mu karere ka Gasabo, bavuga ko abanyerondo aho kubarinda kubacungira umutekano ngo ahubwo bo barabakubita. Tunyarukire no ku bindi binyamakuru turebe uko byifashe, turebe ikiri kuvugwa hanze ahangaha kuri iyi mihanda. Ni ukugenda ngiye nkubwira muri make cyane. Ikindi abana basaga 280 biga kuri rimwe mu mashuri yo mu karere ka Karongi
ngo ntabwo bazi base bababyaye. Ubuyobozi bw'iryo shuri rero buvuga ko bibagiraho ingaruka mu myigire yabo. Ni ibintu bibabaje cyane. Naho ejo ku wa gatatu Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye impapuro zemerera abambasaderi bagera kuri 11 bashya zibemerera guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda. Nyuma yo gushyikiriza izo nyandiko umukuru w'igihugu bavuze ko biyemeje guhagararira ibihugu byabo mu Rwanda kandi bagateza imbere umubano mwiza n'iterambere ry'ibihugu bahagarariye n'u Rwanda. Tugikomeza kureba ku bindi binyamakuru ese bavuze iki, ariko hagati aho ngaho mwibutsa gukora subscribe niba uri mushya kuri YouTube channel yacu. Twebwe icyo tugusaba ni kimwe gusa, no gukanda subscribe kugira ngo ujye ukomezanya natwe mu nkuru zitandukanye, mu makuru abagezweho cyane. Amakuru ndi kubona ni uko M23 yakajije imirwano hagati y'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo rwagati. Imirwano yakomeye cyane, aho uyu mutwe ukomeza gukubita inshuro RDC